Vreme je za kviz Pačije učionice. Slovoteka na slovo B. Država koja na svojoj zastavi ima 27 belih zvezdica. Odgovor je Brazil. Marka automobila sa plavo-belim krugom. Odgovor je BMW. Prezime gluvog muzičara. Odgovor je Beethoven. Crtani junak čiji su najbolji drugari Zec i Tvor. Odgovor je Bambi. Žuto voće. Odgovor je banana. Prevozno sredstvo sa točkovima, a nije bicikl. Odgovor je bager. Predmet koji se često koristi na rođendanima. Odgovor je balon. Sport sa rukavicama. Odgovor je boks. Onaj ko održava baštu je... Odgovor je poštovan. Pesma Zakleo se... Odgovor je Bumbar. Grad na Savi i Dunavu. Odgovor je Beograd. Životinja sa tačkicama. Odgovor je Bubamara. Crtani junaci koji čuvaju Moglija. Odgovor je Bagira i Balu. Naš poznati stvaralac za decu sa gitarom. Odgovor je Branko Kockica. Disneyjeva princeza Lepotica. Odgovor je Bela. Ako ti se ovaj video dopao, ne zaboravi da klikneš na like i subscribe. Pridruži se Mravku i Drakčetu i u narednoj avanturi. Vidimo se!